Nibindi vyinshi abifashijwe n'abarinzi ngaha mu gihugu nibindi vyinshi aza kutuyagira kano kanye yamaze gushika kwigwa cindege Amerika ikibuga cindege cyacu ciza no mu gihugu cyacu ciza gitembamwo amata n'ubuki abanyamakuru abanditsi abanyamakuru baje kumwakira nk'umuririmbyi amaze gukora vyinshi bitandukanye The Bane turakuramukije wongera utubwira ukungena urugendo rwari rumeze. Murakoze cyane kunyakira urugendo rwari rugufi then rwiza kuko narinzi ko ngiye gusanga imfura mu kindi gihugu cy'ababanyi. I'm very happy kuba ndi hano cyane ndanezerewe cyane. Ego The Bane nimba atari banga canke ari ryambiruse mu Burundi nike kintu umaze kubona kano kanya gusushitse hano cyagutangaje hano iwacu mu Burundi. Urugwiro ni Kirundi? Ego urugwiro uburyo abantu bakwakira urukundo ruri hejuru cyane ndanezerewe cyane mbese bimeze nk'ibyo wacu kwa abarundi guca kano kanya bariteze vyinshi umuyoboke yadusiguriye mbese atubwira n'amateka y'umuririmbyi rurangiranwa kw'isi no muri Africa ariwe The Bane agiye guhura n'abaririmbyi rurangiranwa hano mu Burundi ndetse bamaze gukora vyinshi bitandukanye muri Africa ndivuye kw'isi yose Big Fizzo Sabi n'umuririmbyi bariko baraza Lino G. The Bane yitegure gute ku biteramo bidasanzwe agiye gukora ku butaka bw'u Burundi? Nditeguye cyane ku ruhande rwanjye ariko nanone ndanezerewe cyane kuba ngiye gura nkunda kubivuga na Farious is one of my biggest inspiration. Ndi close cyane n'umuhanzi witwa Sati B. Is a good friend and he's a wonderful super wonderful talented guy. Ndamukunda cyane. Lino G namumenye kubera iyi concert nahise mpinduka umufana ukomeye. So muri make I'm very happy man. I'm very excited kuri event tugiye gukora tu. Abarundi ni benshi ari biteze kukubona ndetse kuko benshi bagukunda utaregera ubiyereka uwari bwe. First time. The Bane hari band Ingo Live Band yurikimwe abarinzi bakomeye bari ba live neza agiye korana nabo kuri The Bane yahisemwo gukorana na band yo ngaha mu Burundi. Ni cyumviro nakigize nyuma kuko nagomba kuzana na band vuye Kigali ako mbitekerezaho nari nicaye hano nindi nyine by the way ndavuga ni kuki nabaye nakuze ndi inspired n'umuziki w'abarundi nkaba ngiye Burundi nkaba njyanye yo band kandi bafite band aribo banyamuziki twakuze ofete nibo batureze muri musique. So nyita nkora communication n'umuntu umwe hano arambwira ati band nziza ni nyinshi yambwiye nyinshi zitandukanye ariko arambwira mu byukuri imwe muri zo ni yitwa Ingo Band. Turavugana numva ndabakunze we about to make history kabisa. The Bane yo urabikaze mu gihugu cyacu Burundi nibaswa ryambere shito mu Burundi. Yes, abakunzi umuziki mu Burundi barakurindira ngishika mu gihe uzo performinga kuri stage imwe na Big Fizzo uvuga yuko wakuze wumviriza witeguye gute kumbura kugira ngo public mu Burundi yihagurutse mu gihe tuzi yuko ari abandi ba artiste bakomeye mu Burundi bahari? Niteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ibihugu byose njyamo bitandukanye biba birimo abarundi akenshi iyo nkoze concert mu Belgique nka 50% abarundi 50% abanyarwanda gutyo mbe bavanze ufite igihugu cyacu Burundi n'u Rwanda is pretty much the same country. So ibyo twakoze ahandi tujye gukora ibirenzaho ahangaha kundi rwego. Abantu miliyoni barakurindiranye igishika ndetse baramaze no kugura amatike babifashwe na Now Company yashoye kukuzana hano mu gihugu. Iki kintu tubwira ku bwiza tunga yashoye kuzana Jean Dodi. John? Oh, John is a wonderful. Mwise Jean Dodi yake tumita John cyangwa se Bright namwise Bright ngiye zina ry'ishaje. John ni umuntu navuga ngo ufite vision nini. Ikiza cye vision afite icyo nayikundiye nagari vision iri individual ni vision y'igihugu cyose. So ni igihugu arashaka kuzamura igihugu ashaka guteza imbere igihugu nicyo kintu nabonye kandi namukundiye n'umwana mwiza cyane. Ariko kandi maze imyaka myinshi uri kurakora abibaza ko cyari kibuze kugira ngo wakiga hano mu gihugu cy'u Burundi uzutanga umunezero. Nibaza ko ari igihe cy'Imana kigeze ntago wagihagarika. So ibihe bya mbere ntago byari ibihe by'Imana tu. This is byari byateguye yuko igiteramo uza kuri kumwe na RJ the DJ DJ akomeye cyane wa Diamond Platnumz kubera ko yahisemo RJ ariko kandi ahagarikire kuvugiriza umuziki ariko kandi kuko mutazananye ari he ntaraza yashitse bimeze gute? Bo RJ twavuganye ashobora gushika ejo. Icya kabiri RJ ni inshuti yanjye hafi. So yo nkoze ibitaramo bya hafi hangaha muri East Africa kenshi akunze kuba ari with me for the most part. Ariko nibaza ko na John yamugiriye ikizere nk'umu DJ international. The Bane akabazo
wamusabiye akazi muri nawe byaba ari byo oya kubera ko ari inshuti yawe uravuga utereka musunike ahubwo nashimishijwe cyane nuko bamuhisemo nk'inshuti yanjye ariko nawe niyo yamwizeye first muri ivyo urangirwa The Ben yamaze gushaka gutaga Burundi abarundi n'abarundi kazi abanyarwanda n'isi yose babimenye ariko kandi ntiyaje wenyene ari kumwe na Babu sinzi ko twakuramutsa nawe murakoze cyane ndashima Imana abarundi bakunze gukira ku mbuga n'ivyo wagiye urabashikiriza ku mbuga zitandukanye ariko kano kanya waronsi bakwe yo kuzo uri kuri stage n'umuririmbyi urangira ndufise kwisi Big Fizzo cyo kimena Sabi na Rije na Rinoji cyo kimena Tiger uyumva gute bishimira Imana umuntu wese umuntu ungana nanjye aba afite vision y'umuntu muto wafanye The Ben ukabona mu biri kumwe kuri stage ubishira Imana ndashimira The Ben na John banyizeye nanjye kuba baranzanye hano Imana ibaho akabazo kanje kanyuma karabe kuri John wongera utwakira n'umushitsi ndetse unatubwira n'ibikurikira ndetse unamubwira n'akajambo kamwe umushitsi ko deje wamaze kumushikana wabikoze murakoze cyane nagoma ndabahe mwiriwe ndabashimira ku mutima mwiza mwatweretse wo kwakira my big brother ndamuhamagara nka mukuru wanje Ben I'm very happy